Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel la wenze kanje ulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo siyifakayo. Sibhekele-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway i-Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amabhakabhaka i-Orlando Pirates-ke okuhlanganisa-ke neqembu lase-Tanzania ilaphana-ke iSimba FC. Udaba-ke olike lavela kuthiwa-ke iSimba FC ngathi-ke i-interested kuyena-ke umdlali-ke futhi ogijima-ke esiswini kuyona-ke i-Orlando Pirates uKarim Kimvidi nongayitholi i-game time kuyona-ke i-Orlando Pirates-ke simbone nje ithola i-game time isizini-ke isiyophela. Kuthiwa-ke iSimba FC iyamfuna laphana-ke uKarim Kimvidi, kanti kanjalo-ke futhi-ke ne-Orlando Pirates ifuna-ke futhi-ke umdlali-ke weSimba FC laphana-ke uDennis Kibu naye-ke futhi-ke oyi-middle fielder esingakulindela nje ukuthi-ke kube ne-swap deal between i-Orlando Pirates neSimba FC. Kodwa-ke nje kuzoba sekuthenini-ke ngabe izingxoxo zabo zibabe kaphi, kodwa-ke nje singayilindela i-swap deal, Karim Kimvidi aye kwiSimba FC bese kuthi-ke uDennis Kibu aze-ke kuyona-ke i-Orlando Pirates. Kuyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.